nan dam chon ha mo lungli post thongchimnak in nan kut kanan tlai na thong ni kum kulukum thum Vaupi ni lei kwa Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu zing kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khatna chu chunchung ka do naka SAC ral sang pathum anthi chinral kapni poinga kwan zali ranglo anlak kalemyo in chinram kula SAC ral sang moto pali he an rakai cha a PDF zolen ni thong anthan KIA le PDF fon ni SNA ra sang sakhan anlak athi mi le hliam tor zong antam tabai chinra jam thong li tluk din ei ni pon lai a har satnak an ngei ti mi thong le thong pangdang na an raksalai tual chung thong chun chung ka do naka SAC ra sang pathum anthi chinra kap ni 0.5 kwan zali ranglo anlak April ni leiseria chinram kul hakha peng chunchung khwa a chinral kap tang ti phufon le SAC ra shankar laka ka daunak achok thani SAC ra shang pathum anthi tia thai asi hi ka daunak a chinral kap sniper ka nak in SAC ra shang pathum anthi CNA ra kap in pathum ni hliamma antwar hliamma tor mi chung in angthun lin ni ramlami phuncha anunak apek tia thai asi Vaupi ni leiret a SAC ra shang ni teng an kaltak mi 0.5 kwan zali reng lo zong chinra kap ni an la kho i 0.4 machine kan tu chu SAC ra shang ni an rak iphoi chang tia thai asi kalemyo in chinram kula SAC ra shang moto pali he an rakai cha a PDF zolan ni thong an than thong ni kum kulukum thum April ni leira zing a sakai ram then kalemyo khopi in chinram kul laya SAC ra shang ni moto pali heralam an sial than cha a ka daunak achwa khomi asi chucha a mi pi na ni umkal khol ton le ram tang chwa loading in PDF zolen ni thong an than ram chung thong KIA le PDF fon ni SNA ra shang sakhan anlak athi mi le hliam tor zong antam kachin ramkul sakain ramthen ramri a ummi humali penga shen mi hriam tlai phu SNA ra rang sakhan chu kachin hriam tlai KIA le PDF fon ni an ka no an la kho tia thai asi Vaupi ni leisri jing similam panga tluka KIA Brigade 9 Battalion kul rukni SNA ra rang sakhan hi kan la kho ka do na khi chandaw lo te asi achung mira rang pol anjam di SNA lei in athi mi le hliam tor mi hi lei ret nak tlom lo an salai KIA zong in minung pangani hliam kan tor ve tia KIA hriam tla in ton vo ngei tu pakhat ni chim SAC ra rang pol hi thajang som thum in som li karlak an sena i phakan peng sing khwa similam pakhat chungsong moto in kalnak mun pakhat humali le pamau peng karlak lampi a sakhan ngan ngai mi ancha tia an langtar atu bantu KIA ni SNA ra shang sakhan kan la khocha a SAC ra shang le KIA karlak zonga ka daw nak fak deu in azwal khomi asi tia achung lei upa pakhat ne chim tapai chin ra zam thong li tluk din ei ni pon lei an harsa mandale ram then tapai chin peng SAC ra shang ni an khwa an khang piak min ha ral zam na chu din ei le ni pon lei a harsat nak an tong tia thai asi Vaupi ni lei nga a ta kong peng khwan ha chu SAC ra shang ni voi nga tiang ka do nak atwa cha a chungkhar khosak nak in pakhat a rok cho pathum an thi tia PDF mi pi hriam tlai phuni an langtar apong kam khoruk na chu SAC ra shang ni an kho an khang piak na cha a tual chung mi pi thong li reng lo ra jam dir mun in mun him na ka an jam tia thai asi atura zamdir mun in adir mi na hi din ti tiang in harsat nak anton cha minung tampi chu chungthlet zot nak in anzo din ei ni pon leizonga bom an hertia an langtar la shu kho a pa pakhat thingkung chung shi o nak in athi sian ramkul thlang leila shu khwa sangthen no pali thingkung chunga shi o nak in pa pakhat anun nak ala tia khwami ni anchim April ni leisri ni athil achan hi si a o nak thingkung hi asangai arwak la tu zong har ngai in an kai tia sang chungmi pakhat ne chim arwak chu la shu khwa mi bom chan tu na ni an laki sizunga zo felding in an kalpi zerong ada amala ama anunak alak timi sang chungmi zong ni an thai khori lo tukum chunga la shu khwa amala ma athat mi minung pali tuk an si chang tia kan thai chu pingkau penga pa pakhat ti khor chung tak nakin athi
pako ramthen chu pingkau peng kongming khwa April ni hleiria chun similam hleini tluka pa pakhat chu ti khor chung tlak nak in athi tia kan thei athi mi pa chu meitha nak zungle mi bom chan tu phuna ni ibom in arwak an lakho athi mi pa rok chu sizunga zo felding in an kalpi zerong ada ti khor chunga atlak le athi ti mi arwang thei asiri lo ramleng thong Sudan mi pira kaple chawza hriam tlai phuka daunak in athimi minung zanhi tuk an phanchang Vaupi ni leisri a US Secretary of State blinking ni Sudan chawza hriam tlai phu Boizik Abdel Farah El Bahanle ASF mi piral boy Mohammed Hamdan Dakalu he telephone in ani chotnak a ka daunak hi ngolding in nolnak atwa tia thei asi mi piral kaple chawza hriam tlai phun hi Sudan ram rim mai le a zaitin da kan kalpi lai timi konglam ani elpin a SAF Malaysia hi Sudanese National Army e telchi asalai nak zong atelchi tia thai asi Vaupi ni lenga in ka daw nak anthok e atu tiang in minung zanhi tluk an thi chang tia an langter US Secretary of State blinking ni ka daw nak ngolding in anol na pin a diplomatic personnel le AID renton tu phu chu ven himding in anol china Sudan EU diplomat pakhat zong Vaupi ni leisari khan a umnak a tha asi AID group renton tu phu le buk a min ha zong ka tha le fear antong tia achim India ram chawza hroinak in laksong peknak poi pakhata akalmi chungin minung hleikhat nun nak aliam India ram chung laksong peknak poi pakhata akalmi minung tan khatluk chu nilintang in similam tampi chung laksong an nga nak in minung hleikhat nun nak aliam tia thei asi alit ning hi 38 degree tluk aphak cha a laksong peknaka akalmi chungin minung kul hi si in pi akalpi an si zathum tluk hi damlo in an umtia tonvo ngai tu pakhat ni achim laksong peknak huna hin chawzarian 22 tam pizong anitel home minister amishani mipi nilin lak in anghak tu na sina lungsaute in nan hak mi chunga lunglom nak tam pi kan nei tia mipi pol afakna nun nakliam mi chungkharna sina chawzani bomchan nak an peklai asina in midang party ni chun hi chawza an thil to a social nak tam pi an lang tarve kum thong ni la pasha in khulum tuk nak in India ram chunga minung thong ruk la zanga tuk an thi chang tia thai ase Bangkok a koram mi pakhat akhan chunga COVID-19 zot nak in athi Thailand ram Bangkok khopi te in khan chung pakhat a hlamha zai man tur lo in koram mi pa pakhat ren ton mi ruak mu ase a ruak hi cheklat nak an to tika COVID-19 zot nak an mu tia thai ase Vaupi ni leisri zan lei similam pakhat luka kumsom thum le kumli tluk upa koram in Bangkok khopi a renton in khwa asami chu a in khan chunga arok in hu asi te an langtar mithi ruak hi si boinhani anhar chunga ATK test kit in cheklat nak an to anu a COVID-19 zot nak shrik in athimi asi te an chim renton in Thailand rama a hlomi koram mi pa hi ni cherte renton nak in arak loi pau a darkhin avun mi masaton athi lanin hi chung hi ti in lente ichel boy asicha a in arak tin tik chu damlo bantuk in a amit tiang in asendi tia an chimchap si in a ipiading in kan chim I akan el nuwa hitihin akhan chunga athi nakhi asilai tia an chim arwak hi sterilize bek chunga an khum Kula Lakhon Hospital a an kwat himun hi COVID-19 zot nak thar a umle umlo cheklat nak mun pakhat ase tu zing kan thawngchimnak chu mavial in kan dong tar ri lai nan di lak chunga kanelom tuk lungli post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apyak ding in kanin somna